Wiasia fane nyina ahotoma wontutu mirika me yenko piem ewo drobu jape krom frɛ odifo ewo 0243 356583 odifo Samson kwaku yebo a ɔse awiemfo ba. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔne am hia no kura. Boa me na yenka no kura wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Dai, wo je won say? Dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma. Na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kye panni bi a ma no position. Dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a e obroni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho na nso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so won faso che panni bi a ponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene ebetu bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane yena yediemu and see at Nancy KUMAWOOD TV studios ya de Koowaa dwumadie bro fi sabrea ekosise no woche ebebo no woche ba ebe sorry dwumadie to aso so e de beto aso e de amamo e makoma etimi atomoyem na yaba ne de na yaba as usual yam fast dama aboafo abrebia no wonum ejebre na womo e de omusika eso yasne e me de Koowaa dwumadie ebrel as the PC enkomaudi for na na ebo a jape krom papa say wodi shebia na adwene mo kan no no ma basa mobro wanya kai kramfo munyina mosene no entaba se muntutu mreka na momra jape krom na obeye modom sanso e na osese muntimi ma jape krom pa the number eda screen so monfa na mono no twetwe nkomo se esefata se o se baby a wo no oba no be wadoma o se be ne sa pepepe ede amawo enti wonso ye ne sa pepepe na okrani entime enji anope waso yasne se twetwe ne ede Koowaa dwumadie ebro yemfa se da biom ema champions traveling tour so person to kwan ekwa manone se Dubai se Turkey se Germany se Canada be bia person wokobia no wadaroma fa won kratasem ho visa ho bribia fa kwadan champions traveling tour na womo emwa enya afei ene ebeji usika ansa na ho hyehye no yaye womo se omo ye bibia ma empo Ovesa yebeji amount and sign on watna si sikasem. Yeje 5 years working permit edi amount. Enti from more 0531 801 713 0531 801 713 and I say 0248 288 686. Now when the champions traveling so cheche and komo wamo someone will be too far. Okopi mo ankran wamo our ministries old passport office ho and na obi huomo so call them do business with them na ukraine entime enji emfa eye wakwantu ho nsemsem enkodan obi am enju sikeni ne ho nsem no eme edija emfa ema fakodan champions traveling tour womo ebidu akegina mum no mo do to fa akobe bia opese wokobia anopai wenom ene aboafo a wonu matebri wo musike twitwidi aso yasne eme Koowaa dwumadie ebro ya live on Facebook KUMAWOOD TV GH ya live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakus initiative Samdakus TV so ya live ho until the ane say obe subscribe to your channel obe like your page and obe comment obe share na for so enye bi ahye na bibia aye kama anopay me motivational medema and say mama me super darling akwaba and say in life planning Buni say planning bibia we bia planning so one plan here untimi nye what I say
and impost with me yempa e bedru baabi no na said ye obeye asede wonye because you didn't plan it says sika ye ritua woka ebia make us say oje 600 Ghana a month there be opese wudi 100 cedis ebeye you need to plan and know that this is salary a meje enti no there bia no medi 10 cedi so 5 cedi mpa you plan and then you spend towards it and ebeboa ama sebio with 600 Ghana na woje no wetimi edi netimi aso so obeto atade o ma planning ebi abe planning out of the 600 Ghana cedi no meto atade o ma every 4 months now I say 600 Ghana cedi no busun bia so beto atade 200 Ghana na de bia so wetimi edi be 20 cedis na 40 cedis eh enana wo ko hini e basa ho be kire opa ifi na wisi no e planning kana pese wo to no plan aware no kra planning na ho say oba we de in fact sani etie bia no me ma ne 20 cedis a day kra na obetimi amanage na yetimi edu baabi e wo say yedu yetimi de ahwe nkra no ana ono so de kakra e ka ho a we go to plan we be ye we na we be ye we na we be ye we na etimi aboa emri bi atwam achepa na mbomtwetwo mutwo bi wo ho na me neti na bosume so a satan na me ya attachment na me nya adwuma ho ena ono de no ye adwuma enti oni me attachment so no omoma me 50 Ghana cedi enti oka kire me sa akosia ye edan etimo no that time na flat no na echa 600 Ghana cedi 60 cedis o cedi na 60 cedis na 600 o cedis and they can assist 20 cedi no me ensa na rent no that time na what me to rent 60 Ghana cedi na a guy I'm telling you enti it's nice was okay ako any wo allowance wo sika na eritua wo no busun bia pay no na ma me 50 was okay me 10 cedi be ka ho fa no tua eye edan na etim no na me nso me de no mpese me toka se na be ya me siwa adwuma mu a na me nso me ho aha nda bia na ye ho ahe and he was able to do that. So that's what we planned and we did it and then me de my brabo de I am fat to hama. I don't know where you are, I don't know what you do, but ye ne son a boy ade ba kwana me pana asemo so or the listening to say in the next 3 months ye be we ya no be in the 4 months ye be we ya yet not near planning and we were able to do it so nicely. Though he didn't marry, but Abibia Meka say his focus. He's one young, simple, and focused man, and I like him for that. Now, one way, Nyavenka home, so be planning. Now, I wadi I come, when pracha I come, when now for form crano, or planning, I'll be to me crofobia diagro. We only vision. I was saying, who and I'm then I hello. We dear me plan say me de me ho bonam ni 2 anamo a ebeboa me yes sir no bravo enye from fade ne na ya na to sa na we fu so be kasa na ah there be a my so nim say there be ma ba on na say there as unim say we kasa bi say na say ne as ne wa relax adija dem to say there kwaku da we condition wo dem hoyi no we fi so be fa de no kra na oh ja utimi bo won so nya fi no bi to me ka be fa ma so papa jukra ya na bi so do post there edie ni akaba Vivian, come on. Sir. Great. Sir, Pepe. Sir. Sir. Great. Sir. 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 Yeah. Oh, that been any bed I'm a young wish, no. Oh, okay. Riffy. Oh, okay. Okay.
any belated birthday and coma a MC Atopa a year baby I will be yeah Yamin Kano Yaminchano sir after Winchira a few mavis near Pia okay Radinchlo Mona Ama Uzi shy baby incoming iPhone so Radinam coupon Winchirano. okay Kofi Job senior contractor was a go so quiet or so tea Radinam coupon showing Mr. Boy. Good throw Ukrum can say, oh, my papa, so you know, so the I don't know. I don't need to buy that. And two guys on an eye. You someone walk international. Oh, so then say, ah, go pam no hear me says, I know go. Radinchira Mr. Boy, movie, sir. Now on your mocas here. Yeah. Radinchira, wow, papa, Ebenezer Dakoyado. Oh, Pambue. Chiefs will be a movie, Radinam coupon show. Sir. Ah, Radinchira, or the Hunufo, and I boy. Papa one. Read condos man, Utie, sir. Mammy Anita, who turn any Benita, great. What did you have to Radinam coupon show? And If you have a holiday. I'm almost 6 now, Anna. Now, such a holiday. Me name there. And I'm that sorry, na boss our friends. So me start how much me so my friend papa on fat call me name Safin on so yin and so there. And see ora some da ku sa no pay more watching. And see e na what my home. And I me do if me dantem. And I be almost 7 cry me da na am call. Me team any nice almost 12:45. I'm say hey. I feel me see TV the day na friends I'm say hey. Yeah there. Ya no mo mutwa na beti se de na de was enti papa no am dantem pa fa chementi me mese o call no enti ya na watema homa ya men ka ho baby a wo bia boy your boy Remo live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darko's initiative Sam Darko's TV so yeah live ho enti ya subscribe to your channel na wa like page na wa comment na wa share na afofo so enye bi ahwe first story making headlines on today's Koowaa Show and say lewen yiri a waware no lewen yiri no ababo ntene na wababe kasa de okanyina ne se o se amanfo keka se eye lewen yiri dada ne ma one ne te no anaso one wo mo te no ono emotwiti wo mo enti maami enti anka na no anto asa baba we enti anka na no anto mababo ntene abekasa ye nkwane nkutie no. Oh yes. O accept ya kwa na treat your mother say wa and expect anything back from the kids. Fani se be man na o ya man se de o do be man sa na do ne ma. Me man o minsi o fo. Ye kasa even mini ha ye kasa bibia. Ubu ha o dwini se akrai mi yesi mana da chi bi o ha onyina bi o ko ma me wa na sisi ende wa sembe oh and so we am be ma no we am nyame nyame ya adoma uso won kla ni bi no nkra na be wa se won twiti o mu yi ebi o mu nu na da chi nyankopon be ma o ma ba be bi na wo ma no ma ye kasa no mu ne na ho nipa be brace ano mo ye mun treat almost step kids mun treat omu good omu ye omu nko ade ye but nkra ni benyini no na sa nkra ni mu ma be ye kama na o ma no ma ye basa so pe so ma enyini be bia show mu nyina pe yo mu nyina good se de o treat man treat omu sa Nyankopon be hwe no so apagya o ma na apagya o mu ne nso enti no so mu ni nyini na o ma nkai o kra na o ma no Nyankopon be ma o ma na ba be ba yemu bebre na before ye ndini saadwen obi jinsa me hwe na daachi okako show ma ne okoyese na wo ba na obe ha jinsa wo hwe no no daachi wa bo asisa no no esi ye obi die ye na so de ayi me mam omun si me fon ba kompose Mr. Kids no omun si me Ebia me wa de bia me o because mama se wa be bada ben o mama se wa bla ya fio mama se wa bla me se enche mu nche me ba vise me yo mu ka ya ka o be ko so aba me nche oh yes
o accept ya kwa enkra na treat you mo to say wa and expect anything back from the kids. Funny say be man no na o ya man say the old be man sa na donema me man no means you from yekasa even mini ha yekasa bibia obu ha o dwini say akra mi yesi mana da chi bi o ha onyina bi o ko ma me wa na sisi ende wa sembe oh and so we am a be man no we am nyame nyame ya adoma so won kula ni bi no nkra na be ade se won twiti o mu yi ebi o mu no na da chi nyankopon be ma o ma ba be bi na wo ma no ma ye pasa no mu ne na bo nipa be brace ana o mu ye mun twiti almost step kids omun twiti o mu good o mu ye o mu kwa de ye but nkra ni be nyini no na sa nkra ni mu ma be ye kama na wo ma no ma ye basa so pe so ma enyini be bi a show mu nyina pe yo mu nyina good say de o twiti o man twiti o mu sa nyankopon be hye no so apagya wo ma na apagya wo mo ne nso enti no Awurade ayade na kodwe yire nso abekasa Awurade nyankopon nhira kodwo nkansa lewe ene na busua na onye omo kase ma me ya baya yin se mo kan wa kanya nsasem so be fa and for real bakanya nsasem Awurade nyankopon nhira no ma ne ntese so mu ni na o man kai okra na o ma no nyankopon be ma o ma na ba be okay wo yesanya no otua woka yeah because mo fra ye nhira wo Awurade ni ti no mo obi wo pe na se sika ni fie kura na se beta frache no no Awurade apevu we se be ye betima ye dey ahwe no ndi se obeye nipa na wo wiase ne se oba be ka che o man se me hwe mu bebre na before ye sa Awurade mpe won fa ho nchew di se de wo kan sa na wo ye ne pepepepe Awurade nhira no okay na mbia no mabusa bi se sister yi nani ade media no pressure no obetimi de imu atem di no obetimi de e wa agro bi wo eni bi ami adomu kunu ye public figure wo fa ho si ma no na mu fie wo nye duru yese ya aferi ade ye fa ho bia wo beton ukunu so de da abonten dada ndi mumu ye ha mani free di mi hunu abrante bia na ye fa no Majid na din so bu se na hu kani kasa oh ena wakanisi ntu Majid aso nye aso ye stubborn but ye chiro se na yiri ni ana wa ye excited say hey whoa sa na mami to oni mami wo ye din on nim said your motive up till now crowns so no yes very fantastic Van Vika cry the same these thing two people I love them the same thing what you say e boa manipa no no mo ye celebrate ni mu yedu me up to there minim come despite it na ko hune up to there kana dia Japan yiri no mo awon bebrebe ni minim ni ya ba ko ya no odi ni ba tem bebrebe odi abuku be kasa nya sanke minim bi echirese obi be public figure wa wota na ji aseyere no e wo so wo do hu sie ma no na abo akra na keep family ni ofie sister da be na ba yi bi o page wa start kasa bi en ha ye se wo kasa bi ni mu so an kan timu a ye be ba na nya ne a wo pe e chan ya ho ye na hi ya kodwo ho ye na hi e be fa o kasa bi obi kura ka ni kasa nya na de na ni kasa bi basa abonzo otiana ahye okra obi cry there by BBC what kind of talk is this otiase india besre woni die kwan so ma bonto yam tena oba bi oba fefefe be bo okuna chiri dom okasa na ofuma asa na nka okura nimde na wakorati na ofie omra na oba change ni kasa na aboa ese munyina mu be fra media ukunu kasa o media so a engoye papa wan so be kasa sa bia de wo ha be ba media mempo bo ye wiwe ni mu we hu ni say hwehwe ni mu no ye ana no so be so de ne ho kire say lewen yiri ni ana ena minimi oh okay ba mi tie nkomo ne nuru ba bi anke de ba social media bibisa komo ni mu nyanye duru bibisa odi ase ko the same komo ni pa hodo bebrebedi otu abunso krame awaka asemu but the same komo wadi binso ase on say ya yes style because na ka me pese me ti so be ka say amanfo say mo amo ka say
bia me mano me nyomu ye me nyomu se ya zo tumi obi anga no na chezo na na se o start ya ba bondiama. Oh, okay, because that's what I was expecting to hear. So because say mo say me mano me hwo mu ye no ma mo nka sa na ni bakro no na tibio I don't know, but no na eyi ne ho apie bia well let's take it like o just ye ndie be sere so far as our star ncheze ton ho anke didim obi efro interview ware be me to say ne de hu ba ko onie o kasa nso to fom ahun so obi akoma aben apai ne ho ya me fe me bu ne pa monster te obeti me futu ni na ebe bo an se china yedi na tema no beka ne wo fa ka kire no hye kokuom e fa sunsun bo ku na chiri dom amuntimi ntoko so nkomanim yesa da achi bi no o man ni nyina be hunu wanim wie afi no mde o makeup se be yew afi no mde watali bi be yew bi wa so nye nipa fon bo mbe heda aka mo ayefon nipa na no nti na mebusa nso wa kokodura na uni bia sa wachi oya bi onza na chi bi abeduru no sa wachi na ko onya bande waba wo bi so dia be frem na da achi ye ka aka se oluma kan no se mafie mesu impedede be bia manyina dumpasum die impedede ubi se bana bitim do we de agede a bra ye nyina yam fam ha ubi ni mo dan so be si describe wa kan wasem no bo say yes sa afo no so ma na betima asem yase so wo betimi sa atenam okay na mesere kodwo nso o na ye abusuan ni ti onim ne o media ni to nkobo na ye de kokko odo yo me dododo e kazatu be me ya mesere reserve ho am family de nyemra mo ntrasema ne nyansa a media bit me do yira tema ma ne ho be ye wotan afi wa ware wade na onno ni biem especially when say nim kasa ne ye toba sa no we sum no say onzu ntimi nkan ne de say de so kana boza afi de wa akura wo pa ba. But I think say one thing eboa ewo omo faces ewo TV so radio so movie mono me mane nyina ne den ke beboa pa ne say em say waka wa ha krada say bia meti hey be mo me life him you will never see him Nice you ma woche me I mean posting yes ma woche me you won't know him nhunu da on kai medwuma ne ho da bia ma mu yedu one day po yi ni kire pe na obi a I say bia once nana kra once why be na say na ya na me posting ba ako yeah just for even crown we need me number out in WhatsApp who me who share me stats who nana yeah because omon come social media agro no omon come adwuma no ho we say me ba to Facebook we say me boy bia na me kunu bia no I won't post my mom. I won't post my dad. They are not part of what I'm doing. Yeah. That one's any wow. A trivia now when ever this small man could do the kind of us working. So don't go from the way out. Yeah. It be a me out, show me a brand son when young. Or one can't man do Martin him say the far and be coming fast. Sir. Yet the befa hop. And then I won't bit my beer. One year the can't got you once as a bra. Utimza adiwe so pa ka won kwa gansi woda ensi munu no mude but o ma me wo honti ti me ni me family ni media adwuma bia ye me na me kura ho agogodo de nkofo ye me wate se mabusu ni bia so fun se me nua ne ko no ka me fiefo ma gimi o ma no ya pa me du dwuma awurade nyankopɔ wa be pa ba ha ye wo nkofo wo sa utimza o mo so mu nti wo to pepa yeah o ti ase se mi sister Africa kra kra put stop. Yeah, me know because ni kwansi ye hunse oni to ahome o ti ase aha nti ya abo mo do mo fie aha to ehunu ne sa obekwa gotam how e dey abrani para nyame asoma no because baby okoron hunse mu de makoma be dey dey how be ma obesan na baby awurade asoma wontimi nko nti o check it tie difo ni asofo nyina ni awurade soma omo no omo kɔ omo nko a no masere to oman ni mu ni pe wa akokodu kam no no manante nti no ye ne sa eboa emo wana muntu obi akɔ nanim yeah aha nti ye besere kojo be tiase no mfa ne bone kwa so a omfa futu no mfa ma ne yire okay ebebo ama sabi o matumpo akɔ manim pa no wow ebebo ama sabi so sabi nya do empunso na akɔ nanim a na we moving on live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV Some Darkos initiative Some Darkos TV so you streaming live ho and I don't pay I'm read a couple of messages quickly me for a second story no MP so and famam because I na Facebook live no most of the messages to na echo so I love to read them
before I go to my second story. I have this one from Yvonne Odede. Say good morning, Sister Diana and of Lumba. Good morning to you, Yvonne. Yvonne came back to say that, Sister Diane, thanks for sharing some of your stories with us. Indeed, in life, everything is planning. Thank you, my dear. This from our French brother that says bonjour Jolie Diane, bonjour Offa, bonjour Messier. Thank you. This also from our Mankwa boss. They say good morning Ohima Diane and Nation's uncle of Lumba. Good morning to you, Amankwa. Justice Blaise says that good morning, my nation's crew. We appreciate your crew for bringing us this show every Monday to Friday. God really bless you all. Bless you as well. Ruth Osei says that this lady shouldn't have come out at all. She is in Shushenimu. I'm moving on as well. Justice Blaise says that she just wants to show herself so that we will know that she is a blogger. You are welcome. Aluto Noble says that good morning to you, the nation's crew. Moving on the show this morning, social media no so you who say audio be a circulate a trading cheche a call left and right and center concerning a papo subempa in same be our car area fanado down kwekufado ho IGP and HSS so masofu be hon. We say it's so heavy. In fact, I'm unfortunate sweat any abasa then that story papo subempa ba bonten Eddie and Shomwede Abba, young call and young question. Turning social media and any Now, concerning things happening on social media, I don't intend to speak but me so much about it. Send us out a voice be a social media so ebi ya now there are some of the voices you have heard that I want to confirm to you that it is my voice. Some of them. There are some of them too. They are not mine. Now that voice that said I went with the president Nanado to Tema and we killed somebody. It's a lie. It's not me. IGP Mr. Now that voice that contains the statement made about IGP, I am the one who said it. Now, after our arrest, I sat here and I made certain statements. And I told you about the treatment. I am not about the law. Now, although I am a man of God, it does not mean when I falter or I am found on the other side of the law, I should not be treated in accordance with law. But you see, you cannot abuse the law and treat me in a manner which is unlawful and unconstitutional. Drip esi usuni asa the hand of a goonsa. Now, it does na yade hankofunu isi mi so no omo ma hankofunu twa me na me bleedi me busa enipa kron sa de tino me sa wan fi say o san de mia biem o so ada from above. Now it does not pass the test of common sense that as a law enforcer you would handcuff a person sit kana e ba ho no enkrofo 8 ade kaka motobi a hye omanim ekuta atuo no eno yenten ho asem besi ne enti ni nyina chi media bufuo obi oba me nchen sabre nim bia me kasai because na be diaw because minim ade potiama ya wo se etiti me sa te sa aboa na abranti a wo maboa nyame na meso aboa Victor Kusi Boaten nyame na meso ene boa wo sa abranti na wone dampare any vice te ho na me frɛ because chama wontumi sɛ me mfrɛ me frɛ wo me frɛ say you are my friend, you are my brother, me frɛ no more than 10 times wa amfa afa obi pie frifie ho frɛ me sɛ o se enya dia Victor se obefa me call ne afa kyena
na de edi ya me yam fan yeme esome na me bring you up Victor Kusebo atintimi nkasa nya me na me bring you up 2 min or 2 kwan ensem bia me kan wo recording ni bia me anam kan yo me suro asma me ka empanifo omuhu se me buafu a me kasa omunim se me buafu omu di dwato akọ pani bi anim ene ye nyina ekohia ho na me kire mpanifo ba san hia mu na se a omu ti social media no so kasa ro mu susa omu nim de omu keka me kasa be 1 hour Nana Kwesi my brother was there Bishop Ajima Prempe was there me kasa fe de obesunsu de nisu atata no enisu atata no sɛdeɛ meka no ɔtoma seɛ ɛhɔ ɛna kyɛw pa yɛ adwuma ɛna mede anideɛ ma archbishop ɛne ɔpani baako na ɔka ho na ɛyɛ vice president ɛna msɛ magyae amanaka magya biribiara de akyɛ ɛno nti na vice ba ha ɔne Samia Uku ba ha ama yɛ nea Samia Uku bɛka sɛ papa sɛ woba dwonso gu serɛ so a yapepa ni yɛntwantwene na munim de akɔso wɔ closed doors Mr. Fredo Wari ya me witness munim panimfo munim hyiae because man kasa hu sɛ de ɛkɔso no ɛntwa yie na me de abufuo kasa old video and old audios 2 years ago me de abufuo saa time no obi aba me nkyɛn na me kama asɛm kyerɛ no MPP fo mpanimfo NDC fo mpanimfo upie ya o start ya na me amagye mekani ya because na me diaw in fact me kasai enti minsuro enti sa voice na mo bobo no 2 years ago me bufo voice na mo boro mo pa mo mra mesa kam mo kra na mo nsam play mo nsam mo hallelujah enti unam na te sansam we bia eye monguo o mo firi so mbe ye we ama me buafu na ma overreact ba me se ma jade ache me ni oru adampare ni problem biem ebire bi atwa me de ode ye me na me ni no problem me de hye me tirim se me ni bibi e wo sunsun but e chapa na course no magai etimi no obi ani asem me ne o ma pani na na do dankwakufu aduni asem obi anim sane a me de me kra to ho ma no ene MPP so obi fight e ma na na kufu ado Ghana na nchen me osu bempa mi huru osofo a ogigina mu ebo mpaye eya fastings esofa ye bre e chen osu bempa enti no ma pani na ba o kan wo se asofo pi bo mpaye ma me but nyame nam sofo osu bempa so and it's true what time mpa they make a fact opa memfa enti hutie memfa manu nsi asofo some voices na na bonten no ankrofo bi tie a mo free sada bro osu bempa ye mbehye no na no ebe bring it down mo ho osere makadi e chesa Victor Kusebo atensma meka nyina no kora makesi na nimda me say e true me na Victor be ye Victor me say repeat hwe ye starting adi ye dwumade no obi no no hyenkom me papa Bishop Kwampoku ono ene nyame fa no so bring me up e won commission saa tam na ye opoku nsia pe na hyenkom me pe odifo a wo saa tam na o hyenkom salifo amoakom nyina Bishop salifo amoakom nyina wo mo fa me na ase me ka so mo fa me na ase nyame na me tete wo mo but omunya papa usubempa ena wakasano Bishop I didn't go ponjdan. Great. Onyane kese. Unshira Ghana mpani nyina. Okay. Na baby IGP will be a Mr. Radin Shidaman. Okay. Ongochi usubemba. Anchina. I don't bet you any baby and ask them a war from chain will be a medomen. I said this is 2 years ago, a trim. 2 years ago, a trim. Daniel will become 2 years now in a job. Your kind, why they? I can't be the penny man, Fiamma PT. Was if you took to see what in Kokum so food. Until I was here, Chino, no coach the best of Kro. Now we took to see watching a umpire and chew on so. Kaza president or Nino, and son of Nadu be the Adiano, or non account on quarter Makukum will be. And no say no the Anyana voice. How you recording as a 7 minutes as I recording the shame fee beat me poor so, man, no the Anya one, and yet was in Amaya one bois. Now they took my name voice. The Montana Munyasa, saying I'm a buana, dear be PF in the Pabiano, at the Asabomdi Dinko, Bobinia, a underground, more to Abana, and attended that I said, would ye yamo de. Namo catches a yano correct.
na asɔfo no ɔboa yɛ na ba mi ehunu sɛ sɛbe moduru ba bia moduru na kyerɛ rituals bi akɔso sɛbe yɛ na yɛ kenkan bible kakra nim sɛ saa nkɔfo we dey too dangerous na yɛ easy ma ɔmo enti sɛ nɛsɛ bi atima pia furo bi ano a ye medi wodo ayedo na chini ne tiachi o se ehunu ni ade ne pomasi bere wo na tuo twa obi me pre ni position se Peter Frache na me fu obi nkwa so mfa nkopra bere oba oni nyansade bi abeye ma oman eni mfasode bi ade bere kuro no na no hu nti ade hye titi kuro ni ma bewu di se na atima pia firi bi no ma no a e wo se etimechi ye nhwehwemu hu se ye nokore ananya nokore enya nokore de ye de ne ba ye voice na pia firi he nipa kuro de voice ne betu media no okan na wanka no no me ye dansini ono ka chem se mantiam fina no de obi na di be hye mu okasa metede die ntina ma wo kan sa so Peter Fracho nipa bi bufu ana modam obi anu ane buofo no adi ni maame atem se ne maame ba bi da ndi a chese ne awoye bi abufu wunim ti na awurade bo won kokose moma mu bumfu efu ama munya bone mamumo wi ankoto abufu no so eye mo asofo masade adi jamo ko mo na mo kan twe konkro no na abutimi fuburu so na wo kasa na sabe on fa adwene nto kasa wo kan ho ade na cheze o ye Kristo ni no nyesa na wiasefo no so tie omso bufu o mo ntimi nkontro enu ti ne so o mo ye wiasefo ombufu o mo kasa dodo enu ti ne so o mo ye wiasefo na Kristofo no bufu no mde nimdie ni nyansa kasa o mo nya abotoye mu enu na awurade di ja o mtini akasa o mo so ye Kristofo de mo nkoso nyesa ya na yensam na mo ye ebesi we katasumre mu na so beba because they know say no kura bi hye akire it is the yeni twan ebe yeni saint ebe yete se wase waka so le dia yate na o mini ni awo kan ni yatwa so but to ko firikwa mu bi a kesam de police aye homa baba meteria wo kana say but at the end of the day no so wutie audio na te say they okay any onwa papa explanation na odi aba abontin this morning na it indicates and it's clear say adiwe wa ketwe mama sebio wo mate ama chopa bi akoso and I don't think say e was say so don't you think so say senya asemo kan yin ne we hu no mkotena ase kan okay omunkomo mkotena ase di ye say chia ye chie no no okay. o ya odi ebisi ye ntiti ni ye di ebe man sorry say o ye MPP so for waboa ye na ye tima ye ne sa ba sa amna na record we MP all right pia ye nko cancel we hu IGP meye na de wo IGP obedi Ghana so wache so fundi so fo trete no na ne na djuma no be da ya ye ni ye wo president mabompa ya ma no antem sika ama minti no president ntwen no obehu be de no ma ye o madjuma ye wan na suma se koka se obewe ni nya awurade na aso osuma na wo ni awurade aye wuyi sebe na wo ni da nipa akatua so biem okay osofo awurade atima hia afra for de 30 million wasole matumi ka na eba when nyanya nipa 50 30 million nyame ayo de biem a wo sma se koka cho bi so obewe ni keka eno aya asudie de ma so ma bantoma ma me post ma bentoma ntitimiye enu nti no me wo ya odie bi tie omo sesai ene no wa na do pefo ye etu pese onya ho akatua na ho to se awurade na suma de ye nyewe nye force so mo ma ubibi obi be wu na awurade se bona mane yesu obewu a mbajo no ye bribe je ase adwuma bia odidi adwuma ho ose nipa bia didi na adwuma ho adwuma be ho nti se adwuma bia wo ya na se nipa bia didi na adwuma ho na se sebio nyame afa ne so aboa my excellency abetina benya kese ne so a enti sebi papa no ohwe na yede nyame na obo anu no ono kura wa yede na ama nyame no ono aje ke uzi be mpa na nyame ama na yeye kura ono nyame no bia no aduma ya ama no nye na nyame no man ye nyina mra ba akopọ che se di so ma me kura wo buzu ono nyame no man ye nye on ka che na asem ba ma awia nto abufuo ni so efu atwa so sela wantima ni so na se ese ni obi aye ma ye na sabe ye hwatwa ne so kadea eni wa ye nyame bone papa go papa na ye ni bi from nowhere tama no oda keeper ngura brem oda go na no chibo bebrebe na no ni ni da so se nyame be hira ni fie no awurade adom aboa no ene watima ba be yesofu panyini wo Ghana etim ko sha president nko ahun nkom no na se awurade agya wo mra be dupe na mu ba akopɛ mpo a ano nya dunu ubu so de a obi ye bitia wa na haw mo de da mun kabi ma won na Kristo ba wi na bo se nya awurade adwene nipa adwene na awurade one ne nante different from so ni nipa nante wo ye ne ono ano ho beto no we fi so obekɔ yawo
won't want a Joseph Nian Ton, you want a kind chamo. Now, so come day or more by not Joseph, your prime minister, or Cocani or Moya general. When Yadaje was a minimum Yana Motomino. Now, so many of the enemy good in Amco can't just a radiation from Sumedi Mabuano. One fair one going in one. So who's sending you on my cocoa? Na Goria tete woman. One fair one to say, medium we Nico, William Pamasem. Who got through on Obisanians and one moment to New York as a Chamonix and Uncle Boy. And I rather than never chairman's up, or go in your town if Ramanium. It is of humanity. They say, Sofa Benny and you Okroma. Someone now before move reacting is a reacting. You before me came and run what kind of what does it? So Mubufunas or ranting about overreactia. Never. Nanny a sabota fracho. Yeah, Solomania who now sending so swear. Then you got now your day. Your dear for the other day, too often the other day. Because these are some of things are more church and also no more 2 more minutes. So where are we all there? Yeah, did I? I don't see a brain corner. No, where they? I saw them yes so qua. I go my walk brabotin. And my buffo cotto. And my yemuye. And my pado yet. Papa yado ye nina can be radio. Minam do a quabloche. Minam we cramming and I'm trouble and many. That be your family disca. We minam ye and say. A degree of some near the here. One jammy, Mumabon to Manam Transa Mamma. As ye don't nipan or ya the intimacy gajans and yet. Oh, to a cafe now platform, Baba. Next 1 year for 21 baby Adania. Meme no radiation, my beans, I'm to Michelle and come my better Kunaso. No, watch my MC radiation frima. My reserve. We've been framing my memfa. Minium pipi penny be a copy. No, I shall cook home. I can hear my do no kaya, and I dear guaquem. Yet 1 year to another go for Adiaso. Yet one of them, Paniaco mistake me, I wanted to go. Uncle Chingo, just why you deep for be bonnet. No more of media said my young bonnie be me fraba panso on Fanti Mr. Mumwame. Nagana phone now with a hair, say, you're raising a deep for me. One of Casasa, I be to the phone, dear. Yamina Pianica, no one is a man in a cannibal. Now, many papa will my fro so, or was of wedding, Covoca, no wedding, or 2 Casamaca, papa. Who said you're missing him so, papa, my dog one. I'm a person, me come on. Yes, so son, some Sosa, Union Pabon in your very record. Oh, Papa, where do you want my record? Crowd your whole caca, as one found. Then the other one press conference now, one come out. And fire won't show Musa. Some no fans on your Sukon maybe neck and your foot went here. Only a quasi video. And now what's all man bet my dad or some that you never what did you so I so. Go radio some society in Fama, dear Mabon Kumu. The other no be one chimney and mini port imagine one war, not fed the other one. We talk to see what I want to be in any yate. When I'm also no raisy yate. Once your number radisson no raisy a radio recording audio be the abada. One radio audio and number 1 town, also no one Lucifer Casa. Oh, Lucifer recorded. Who can say a day? Say na koya na yede ajitu mi na kura vito kuzibu aten atu nsu posu na amu abedane akura wo nyamedwuma mu no because unu madwuma na wo ya is not needed so what peja no no so wo wa usune brebre wo nka so wo mfa wo nko na sira nkwa ma wo kra ne hwe na wiye yeah onipa boni ayefo bi awade tuya ne ka sir yes ana awade asamse sir was one nipa what the bonnie show be papa na mu bonnie mpani fie danya awade na kan it is the only say Christ eja won sama ti say ya ada na wo so na ada transfer mi yewem sade we nyina matu defo ebire bi odi from issue by say from jiska won wo na mtena tv am say Isaac uye ni papa sade we nkwanya wo ho jai one of fair back door and now wo kan say mi na mitie enye say bia metesa o na obi wo ye nipa boni ni wo ye nam say megitum but ma munya duma sa afo no yeah when you went here and integrate no me head and your freezer because akwa peja nkomo bo betufu onne omo mbedi di nti omo yodium and so omo na betwa ba okese
omo amom bibidia no mo firi ntia ne abeka bi aye no omo ne betwa bo kase ye yentimi ntwa mo ye bo kokosa ade a wo ye gyan emfa fa so obi ama ye kan wo mfi isani so ade hunu no onya ye gya na homa so obi enye se na awurade nim so te so mfa sa akyede ne nkyɛw wode otie nkomo nim ya samle na sofu bia nhyɛ nkom so far as a hye nkom na mo aye nyame ana utimi ka eba mu na mo aye supremo na ne ne ono bia wani no so ye hwan Wenya nkoma wasa wudi eno di abonsamfo kura nim ye kotom ke wo kai kotezezi e so ni nkoma wo ba na wudi wo ka mu nkirewa eno njezo ye sofo wo ye komfo jini nyame ye bia abonsam wo photocopy di eno na ma ye prade ateso na obi atimi ye ne fene se president tuwe no down wo free say we da wo no wo ye nothing na no na ma mu nya dunya ne ade wa no beka IGP was here, Aquawe Pa, Brebo Casama, Brabo, can you make conform? Sass of Wedia, no mutin come over on Tinatum was moon, and I just why a Juma. The yes, you are some near was say, Mobini wire, oh, when you are one. What you have some say, a do to a movie, then you are, sir. One more some money. If a traffic years got some say, said you who been Pessy, and no one to so, Yanya Obeka. O press Ade, your cousin be at your Opre. So for our press and ubenya de na afrim papa panya nyame agye wadi monyama pagye wadru gina pense na so kono ma bia kase wanim ma kan bia ozu bemba fi o hoska chaminti wa ben chaminti onfa ho ba de awurade asem no adoma tade de gwa hodo obi ane de obi de ye nimdisam ka obi de ye nyansasam ka ntu de na ye prophetic any mania di obi de ye nyansasam ka ne ka ho na munyadu Tell him Pana said, "Do I have shimmy? I'm beside me, young Kurananka. I didn't know any bit of woman. I say, any dear, don't go there. But at the end of the day, what is that? Would you have to any says here? Is that so for Cassian anymore? Why, Papa, Papa Pambo, Padukobi, Archbishop Mo, it's a woman has a problem. And I don't know Pogoni, when you also buy it. It's your soft on a wine. Yamini pan one wine. Why not me Menasemono? Why no software now? Ya di otimi jamane kano. Why no software otimi buna ni gu nsam so no. Software adwuma no no. Pentecost wo wonum bi. Eya me de. Ye nyina ya paneto. Ye ntimi ni so. Odi ase. Wose se Yesu Kristo nyame ba ne ba. Ye ne bese. Yesu Kristo nyame ba no ba. Meneno bese ye nyina pese sano se Yesu Kristo nyame ba no ba meneno bese ye die ye bese no so za o munyum no e kira se awurade ba ye yese ye ne nam yese no Kristo susu ba ne se o ye bone na obu na ni aguso obo kokko ote wonen ade a wo ye amwa wani awie ye pamma otwu ani mu aka wan bata ne ho onkasa bebire ni oye ma anya fe no obebobo so ne wa ye ne na enya na awurade ka kire wo enya ne ade sebita frache wa ye ama wo ono wamfa ho opeso oye ma ye na sede no wa ye dis wa ye mfunso na eni kwan se fra wo ne mu no aka to se ja mfunso na wa ye yesu ye besa no yesi ye nyame adifo ye na awurade afra se asuban se timi na di na ma mi firi ozo bi be ka se meta wusu bempa na me mra betokusi bu atenso saade a wusu bempa kan wo ye nyam betua ne ka Kristo som ne de he Kristo su nua fomwa ko ne nkyɛn ne ko yi na ten onko a ukɔ no wantia ko ne ko fa asɔle mpanyimfo fo ka ho na asɛm ni nyina danzefo baanu ana ba asa so na monkɔ so wantia fro man ne mpanyimfo afa wantia wankasa ne nku wankasa ye ne bio wankasa bonatimodi o wasafa buni sɛ wo ya busumsum ni edizo wusu bempade nko an wo ye wo a watese ya chi unua no wasa atima tuche sɛ wo fro sɛ na wo ka bi ebeyeye ni wantima am wo unua yi sɛ ya mpa nyambe tua ne ka mujina mu ye nyamdwuma adwum bone nko an na mu de tukura mu ye nyamdwuma adwum bone adwumfi na mu de obi apeso wo ye ogolo ne monya den Papa, don't you think say no soon now Papa ye di ya mana kadi e wakai I know but it's a question person will chipping it in say no cre no tell Papa na di ya because say me say na bia me no fact nya no kre sa anya hunu ni nipa tie dada nyama bi wan haw
it was an umisano. On a message with the men funny maybe who. Minim say naturally bet Messi. For real. Me the hospital Diana I no mad yet. Minim ye see the quine. Minim ye belly dream that time. Me my journey we who me found. Sebe. What your baba? I only idea here. And I never go for it was so bad. Maybe the same thing. Men in home. What you say? Obey Yamini Passan also programming a journey to do. Yes, I am what. Obi ayo abeye ni se bi pepepe ko basa so no wan se Kristo ni etu ono ano nso woni suba no ada na die mbeyam de be hye we asem no ba we na me ba ne so se ye sampa wo ye boni ayefo na nim de wo ekire wo rising kura bi omo so de me papa ne vitokusi buate is my papa father today they will post you tomorrow they will post you birthday no ma ye homa obi kura nya wonsem no acha ye ne tam wo kam no omo so na gina so se dwire nchen afobozo so Mike ma boze ne baby aba oh na papa ne yi mi so number minim no hwan ya wido hwe na on the time na am call dabi wo ye dai wo be hia bi ansa na ofata for asasi so na man ne ma wonye se wo na aye wiase nyina na MPP for umber tena so sa wiase nyina nti obi nso baba omo so woni omo de baba abaye o nti wo so baba so oni bi ngasa bi ma wa e wo wiase. Everybody love your neighbor as yourself. It's a word that you are using at your church over there. But muntimini so mo catch them sorry masabe o medom asofo no ma pro ne o mo wodi amamo. Na mo de mutimi na do adi e man sole ma hunu. Yeah. Do yongo sa hunu enie. Ya chiwu ni ada fiase. Wo ye sofo. Na nya ampo na ade advert kase ma urade. Se mpo nka wota no a. No flow na ahwe wan peke ni adunia na kotum na oba oba fre na kasai ana won fre ni biem David, I don't think so be free. na Yesu banso na agojana ni ma no wakasai ye fre mi hu ma amfa na mi di mi birthday munni tire mo ya asofo mpanimfo brofo ka na ye mo de mo sua bible na hunu mu nanso mo nte ase etire ni ho awu awurade asem ho amamu platform etitiri hyamase kwa mwa practical say practice de mawura de som no muni bi mudwe mu nko amo je bone aye mo mutiri mu ma na mo de nam wiase ma de samu ye smart nyame be hu mo Okay. ene sa asofo nya wuro ma so de metofo nko a na se ne o ma ye no so de matadi so sa bi ne mo amudresse lo hands kama na mo nsa ni hyem dia so ye big man obo e metro o ben na abo wanzo apemo asa asore ba na apemo metro adwem boni nti Ayi o muka. na o dia o ga na oba dai na o ko ba bi o mdu o nya asore ma o na asofo ye tu pe na hyemo sa asofo ni nyina metro fo ngwa no mdu o nam eye nka se ne o mo nante na emom ga urade se mumma won kwan no omra ye nche yenum se ne fata ahenie no we di ahenie fo ye de metro fo opamom ye sika nti Kristo pass esuafo na suafo na ye ne bodyguard die ba se ye ba chi Kristo no ye nya obi otwe ne bo ha kotwa aso ba de na urade ka che no Okay. nye nipa ba mbo na mhia fa se kan ne hye ba bi ye hye na ne otwe nkranta na owu on nkranta ti ase sa o wi ase ne fa nante ana na mo pese mu di urade na kina ya wo ba de a mo mpese mu fa mu amane ne de mo mpese mu fa mu ba de wo Kristo mu de mo pe Yeah. urade nyankopon ba di de no ye wo wa na ni je e ba atama ne ba Yesu sabita fracha ye kokunu no kwa na oje no nso Okay. ofam mumamani na wo Kristo sumu na Ghana fo so ya ye tie sa asofo eso ye ma ye ni na wo wise up ye teto mo na ase kwa they have nothing to give us eno de ohunu ho so hwe yi a wo so betuma ma yare akọ plan ye Okay. nkasa asole nye ba wudi na hu so osofo ni tiri a no pe ba bia fantam awurade asem kan program said you put Kristo munim dia transamanfo asafum there are a lot of pastors they are ghosts sana awurade ni mo so friend sofo daddy father nso awurade na nkasa apo sana ahemfu bebedetie Okay. ye be ka kire won se omomo omani mra won so na se asuwe ye mfa mo Kristo mu bra Okay. unu akwa amaniem ofre ofun abraham su nim se prophet Isaac owusu be mpa the doctor abra wo MPP mu papa unim so de ona aye mo mba papa wakra nim papa we kokon e wo wan FM ekodi mama atem nyina ko mo bo no ho
Oh. Why are you being a gentleman in a head in a quest? As a season your case. I got on your general visual of Wagada, where your case banya, and notice our stress will Timicom. Send your beans your Ganada. Hey, yo. Do a Timaco for him no flower in as a minia. Me watch me. Yes, yes, Vice President. Yes, one crown a poison for you now, one penny, or more Dibium de Freno. One chain. IGP now or down on so on. Yes, you do bad. Mr. Okabi Bitromo. Nadia Bachim Grand Coffin, some million. Sir. No one ever be any Free again. Something at Chinabat. Was a member. Yes, I am pa. Yamia was a Muslim Nisro. What to any new help? Was the Yasia Diabe and Anka fed Adan San Calamoni and a Fina Manium. A semi-delphias and a man, a come dim a mamma mediane. Without a Jamon flamen to ma, was any Jimmy for the South software movie Buza say, Papa da Bene sim got no expert rather than Babbage now, no Iansa. Was 1 young money on Munkuma movie, 1 young mamma. Sappy. Jikaunia got that salmon in your songs ever be already here. Okay. To an amount of the coco, you know. That's why Bob Raboni be a Bruce be. I mean, we are in Amen. That's it. As is of Biana Cohen. Oh, Baba Trio. Well, on Babetio, I'm moving on show this morning. I have this one from Aluta Noble. They say good morning to you. The nation's crew. Opoku Williams says that the incoming assemblyman BM so I am watching you live inside Nanefia Kobe Hospital. Thank you for watching us this morning. We're grateful. This is also from Eric. If you've had a season for Lumba, you look amazing today, and I've never seen you like this. Thomas Cheba for William says that Diane, good morning, and your crew, please. Prophet Osubempa needs to be invited to the police station. That's from Thomas. Rosalind Meza that says that if you bloggers, or say, if you let bloggers to fight for you as a man of God, then he will be disgraced by the same bloggers. Amakwa Botu says that I don't understand the reason why this pastor called Owusu-Bempah can't mute himself to keep some secret. Even Ode brought laughing emojis. Even brought a clap as well. If so for Mamenko Jane Kratso, a member. Maybe Koowaa continue to stay with us. Abba, I need you some new. Odi4 bakupa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odi4 Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odi4 Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Abba, I need you some new. Odi4 bakupa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odi4 Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odi4 Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 356583
3 odiifoɔ Samson Kwaku Yeboah ɔsi awiemfoɔ ba. Yo, man, this is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni yanka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebone am hia no kura boa me na yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawia wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kanama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position aya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a e broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwewe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awosia make sure so be he Koowaa Dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene betu bi apete wo so ama wo so so ma ekwaje nkrato aba KUMAWOOD and as a home television streaming live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakus initiative Samdakus TV so yeah live ho na no pa yeah that sorry yam papa doma hene yes oba be kasa na nsama okanyina no oka edema bono hene osa jefo osi ade yo Dr. Ajimambedu the second osi e so mo kom ho bom se ne be ya impuntuo ebe koso yenko hwene ma bono beye ya ojina ya so onjina bia so ya abonofo no ahenie bi wo sikane bi wo adumase bi wo number 1 bi wo emenana sekwa ahenie bi wo kwatwema ahenie bi wo nkyira bi wo drobo bi wo dwinim bi wo ne yakeka ho amrenti brikum yakeka ho abonofo ade a yenhye no nso se ye abonofo no ye ahenie no yenkase ba akoso kyane bi ye nyina ye pe broni beka se eye buo ne ye de ma ye ho sunyane ye state of road no ye hunu ye anko ye se banke ka ba ho amaye na ese bi nko na ka ba ho ne ba ba hwe ba kwa ne de a ebeduru ba bi menko a bi amokokwa amebo ada no brekum sampa ayeme akoso kra be ya 8 kilometers every jeje run so o she budgetim yewura je kufo ba o she budgetim yewura tames o she budgetim yewura John Dramani Mahama o she budgetim na kufo ado onjem na kwana ba ko ada ne da bia o ma ya kasa brezi onu fiefo ye se bandia betumpo a enam ne mabunu so enti meka say ya konkro 9 ya konkransa ya kokintampo ya kodrobo na ya sanso abasunyane ha ya kani nyira boma nipa be apem ni ya timide saa akyerɛkyerɛ he abrebe eye bi ya ho a omfa nya adwuma nso so osua semina ye na so no ankasa de ye semina eni fie na so yusu a ano so tene house enti dia be kan se afie de ye nimu ye be kosoa ne ya ye de ya modin betimi na emom ye sere na nanum se be kosoa so ata ye chi se de be ya de ye be kasi ye be bia he ebe ye yie bono beye ya ojina ya so onjina bia so enti bono hene na doma hene dan awradi nyankopon hia doma hene osaje for Dr. Ajimambedu okay the second okay awradi hia no amen ipenasem pa anya ofaso kasenti pa
penasem odwene wo man ho chen ono ne ho yeah unya leader otesa kuro ye pro leader bia odwene na kansu mu chen wo man no wo man ni dida ope bribe ni adamudi age ompe no kure wo na kwan ko nipa wo so ka no kure che no age bibia firi ne nje ontimi nka wonya leader odwene wo man ho chen na kansu mu a o ka no kure o man ni tumpon later so na kansu mu ye ma ba ko ne eye wo sajefu doctor ajeman bedu awrade nyankopon wo nhira ne pa all right ne wo fa me chia ne kwaso no so kra na masire obade nhira de amana brabo banimfo bu bebi se praye o wi ba ko a ebu okay enso mmia wani na wo ka bo ma ubu mu a emu in fact one ha so de sikin twakora eye bread ma bi se wo mu bu okay intinka bo mu de oman bia mpatamu bia mo kam ho bom no mo prade pa munya adwene ye ba ko awrade mpese na tetefo betimasi abansoro adru pa ko wo nti no osesa won kasa sebe ya me casement wa ngona kasa mu a wonso ti ase wo daga tim nti no wonte mo ho ase na confusion besi e kire se nipa ntam tete a yo mo pese wo mo ye nyeye ni nipa kan boma yo mo pe no eye adwuma enti ano nananan esre edi ama owi ase ne wo man ni nyina se umyenye nkabomu asabunofo na yesu yentimi mpre bibi pa bi mfama ye kuro ese yakasi ye twi ani ni aye yenko ade a wa woni eden ye be ye wo de wa woni anya den ye betu afa so kuro ni ntimi nya feda fudi se odman kuma ba ade no mani firi ade firi Rollins be so no every day wo mumpu ntuduma e wo budget mu wa bobo president ni nyina obi abe wo budget mu budget kuro ye nyim firi mu mfama to kwan so e ma asomdue ma e o kana ne kana no okay ede wasi e kan ye hu bom ko mikuro ma hafo ana ya na ko video bo hu na mani Rollins abra so ne ye kwan ye da hoyi akwa ama kofu aba kofu akwa ama tamesa ba atamesa akwa ama sebeta frache ni ami wo fachi John Dramani mama aba sebeta frache na nada dankwa kofu ado na tisui president nan yo se miense edi akirei obi antimi nya sa kwan no ena na wiye ye kura o matua half o makofi joba ko tutu kwan so chese ye ho ye o mahi si ye mfam futuro num ko ye kurum na kofi metena ase na ne kwan na ho se sa ahemfo tete wan kan ho ambom te pama hene ntime hunu so ya asante ye wuro tumfo se tu piaro wantime hunu ko so ma hene hunu so yo tumfo betwani e ho no de nsa firi be sabu ye wura no man kan mutama ambom ensi gina ye am organize o mo mema am man fa kwan so anya demonstration no obi aso opre ne dia ene se kwan da wa ko bi obo ada no sam lo nso le ube ko fie ka so ada na wan fo nso se sika bi ona o se de man no de ye adwuma na se ye mfa ma no ye ne nkon ye ene odi pem na mi bisa so danyan ye obi so wo soma wo sirem na nim sa lolo for de wo ma no e be ko akodu lenda do etim fa akodu sirem a ye tu anamo o ma ne mfa nso so ansa oje ko emi ye kodi watam ukọ yira se e wo de o ka kire no wan ka kire wan na ne o ka chem no because se wa ma o so o de ko okodu amesend bia so a me wa ho to so se gidie menya gidie ama o se me kodru bia lenda do wa devil no be send bia ama me na se ma kodru afi me frewa e fa me ne tutu aka me nsema na me se me chi metram ba bi nweme ho ntu ba sa ne ntu ko ye no sabita fat wa westi ni sika wan ko ye adwuma kro no o ka ye no edu mo ka edu obi busia aba odwuma na asem ko ma nkoye maba majai yes na ko start adwuma no a na wo no ko ya na wo ba se me nim so no so ba mi sa unim se wan so ba so free ya kwa na ye ne ko ayi santase apre enye sa ni aya na o maja ho ba e kwa wa ye sa ye ne ko ada ba ko ya so vip o ye mo munya ho ndo edu no wonim se secret we wa adwuma ni anu odi na nadu danko akufu aji ni ayi road minister aji akoya sa akwanfu ya to mikro ma se ene trotro o nyanya adwuma nye o man na adwuma nim gofu angasa afro gofu no so o ma se adwuma na bo mo ise o kogo so mo mfiri etapafo ayi friend say sunyanfo chia do fa sunyan ye do akọ nwan amane emu ho nsan akosi tepa akọgo so kwan tiawe ise o twa ntententen kwa ayi wo hene yire mesiasi edu ni kunu ise o mukuru mo peka wunya bi sa e wo tutu obi amfa wo mko nwan akire dikire wo fasi sa ajanshi bi no na ada na ntio so ba ye do odi akowura kura nim
And so also to on Gavi or Henry, no, now, on your day. No, I only one day. Me and me, I said, Mutimia press conference, Ninkomo, and I'm my dear Cabino, Yankaya, whom me and Brimpunto. We are in our side, I don't know. So, Ukraine in Bebenyam. So, Ukrum brought to Bakosro. Said it for Babette, no Ukrum, say Numa, investors back to Ukrum, who trying to say, I wouldn't be that. So, you need to rise up. Don't wait for Pimso 242. You have to come and speak for you. Munkasa. Ajima Bedunamin Show. Piao. Mini anamabno for Radin Shamo. Piao. Se Kromas and the Fosso, Mubatra Munya, Munyano. Sit him. Get him. Nakodom yani no one patemwa. Hey, go ahead, what do I hear? Why the man has ampatem? What do I day? Nanan what do I hear? No. Any more? As a young one, but I read the Okoti Janshi. I can create young can baby to talk. What transit? I saw come resuso. Another don't go for another one just and Jem. Madam Pine, who was a wooden trim, yet 1 year who media near Krames and Anna Kumaya. Manda. Welcome to Sako any filling station or them send on your bank could be so. Mother, the better no more farms again than Yanka. And now I'm on you. Yet I'm sick of it. You get to me and no Pradia Winya. So what to me now, Pradia Winya? There is something wrong. Mama, you would have dinner done so many months for my auntie. Your friend would to me for. Or Cassa was ever. No money in your branches I am for. What do you mean you know what to move for to me so? And vampire, there be a show my Rana Casa. Then go for in the Nimaya form. Namuto as I say, body and beton. Nana Moyami. Mida make up a big make up a motan, ammonia and bamboni. Make a marco with a mamma ready here. Now your body as an abano with a contano. One I'm better to draw sound. Okay, one I'm better to. Oh, okay. Oh, okay. Stay. Now stay away. I go to was an idea. Go a choir would say, but we wanted to one say, ah, you're better for you. And imagine go for this kind of problem. Menamo auntie, since I'm some concentration about a menfao. Menfao would free banana say call Shequino. A two basa. Eddie could see baby or motonka could see La Vie could see Janche and also run about war. Na na him say can run about nakasa kram na bi da ho ne nkomo ye no nkomo do faso aba be ya de be city to janse de aba to plan e kaze ya bra ya bra ni makakra because oma ye kwan ne ten ni ba bi ni papa so wa check kwan so usani free gaze free so e de aba be fratin ajanse ya ye ni ba bi ni pa nanti o to mo nam ka kwan ne so bi Dize ka biti ni yonku no timi sia keto obeyi obi abasa na wo nya asem ai omonna de bi omonna mkwan ma no pe kwa bo mi amenye road minister me kire mo say wo sam hwe na mo tu ka boni pa o be several times e wa di free na eba ye ni ba bi etwam edu obi ane ne be gina wo che no hu se mu wa pe no obesene ka america de wo ani nipa be da ye pe e be boni pa ne akofa ne asie no ye nim sa reason ye say Aye urade nyankopon na mpanimfo be pa na wodi o magya ye pa wodi o matema buei wanka say ye wugya wo mo jimi koso budi ekura ni kura yi mu a kwekwa abotre yenkwa enim tobo eye ma be mpo ma hu ade gwandu otumfu asati tutu bi no mu dia do asamato na nima na ho ye na hi se sole ko ni bibi pa bia ya ene o se na o so tutu o mu se sade ene onko so tutu o mu because it's very bad ene opim so tutu o mu start to tutu omo because they are chilling and we are suffering so yeah trimodin okotobu ya kwan fansa na bodomu man kwa ho pro tutu e ka che ko bisam so afa machine pa kakra na siesie akakra mam wo hene se aban amakro obeye so opa pro na to ni ndi emmani trim minimum wo hene bia na opesa ne hobie na ofre no so bi me ma be 10 pro to ha itudu asa street we no de yi gu ma me na afa gusu ma me ono de sika be da business no so nya pro na be shem Womu ma brought no brazo e hawo. Ti aban nya wa untimi nya ma batamu nini. Oh. Well, you do all this for me, Eugene Mensah, that brought a true
Truth to be told is also from Eugene Mensah. A whole lot. Justice Bless says that of a well spoken, God richly bless you. This is also from Janet Mensah that said, I offer God richly bless you and your crew. Yvonne Wafa, you said it all with a whole lot of clapping emoji. Moving on. Your last story, they bro and Sani Mama Kwenya, Ama so Modi Madwinche Abba, and said, they be a say that's all in a sentence and for far. And you crum ha, and a butu nasi butu han studia, a bar, ya the bebroy. You say IGP, MET, a MPP, ne NDC executives. A didn't hear, you should video in a stay with us. Ura George ekufu dampare menemo kasayi wako akwakohia executives party mu mpanimfo ahodo a womo ewo amanyoku akasie mienu mu yasesia womo esi akan ewo by elections mu ewo ase north no wakohia sa executives no mpanimfo no wono akodi nkomo kwan a wombefa so na sa by elections no womo eye ewo ase north wono ebetimi awie peye na asundwe bedadi na ebewiase no ne obedi nkunim bia no watimi ahunu se wono eda adi nkunim na sa adwumade we ekoso ewo Asin State College SHS ho enam so ema mpitahudie mapa akoso mpanifo akuku dam ya wo mu amanyoko num nyina no wo mu eba babehia hwekwan wo befa so amasundwe atimi adi him ewo ye by elections mu ewo nyankopon ya adoma wo kyena se de mu nyina munim no okyena ena by elections ya ekoso ewo Asin North no wo mu ede be hyehyɛ so NPP ni NDC enya asam ketwa campaign a wo mu eye wo ho no enya asam ketwa kranti se de be ya bambo ho sam so betimi adi him na atimi awie payent ni IGP ne nkrofo aposifo akwakopie mu wo ho ama sankita hudie no atimi akoso enam so ema ye afanu mienu nyina no empanimfo no ne ye hye wo mu bubia efa aibambo ho nsam ho no wo mu ede ato eye IGP anim ene eye security arrangement bia so Ghana Police Service for so wo mu ewo no wo mu so ede ato wo mu anim asesia no akomatoye mu aba obi atere ho ase sai obi abeboa ama sundwe akoso ye ewo by elections no emu ese antimi akwanko wie sa no a ebe ha dwen pa nti wo mu akasa afa ho ama sese obi akomato ne yam enti obi wo ho na bibihwa ne bo onte ase enti wo ma kyekye mu ama kyekye mu mapa bia wo ho a esese Ghana Police Service for de ma wo bia no wo mu ede ama wo ma hyebo so wo betimi aboa ama ya arbato na wo mu ekwakoto no emu ada ho fine na bibia akoyie wo ho se de be ya ebetimi aboa enti na IGP so ahye wo mu bo se wo mu so fam de bia wo mbeye aboa ma eya by elections no a ekoso wo ho no atimi awie peye no wo betimi aye ne santi obi anka na komanto no yam na bambo ho nsam de memo obi akomakora hinhim memo obi aye mo hwehwe no Ghana Police Service for be o fam de bia aboa ama sa by elections abekoso okyena no wo mo atimi atono asundwe mu ama bibia atumi awie peye pa Ura George ekufu dampare menemo kasayi wako akwakohia executives party mu mpanimfo ahodo a wo mo ewo amanyoku akasie mienu mu yasesia wo mo esi akan ewo by elections mu ewo Asin North no wakohia sa executives no empanifo no wono omo akodi nkomo kwan a ombefa so na sa by elections no wo mo eye wahia MPP ni NDC executives concerning esi Asin North about to be bekoso say papa ne Canadian so minimum say I stand to be corrected say ukra onye Ghana ni because in the document say onye Ghana ni na video so Ghana ni wo mo twene sene abase ne nam court de ono so se obisia kan je say nsem se nwanya na no be fa ho nsa de ya wo de different so sa aje wa de okay ma ko bi mo wie se ngo ma bi kura ngam go wi ngo so si mu kura ma bu ne ni ma se really has I to the foforo on the Ghana me ya dwene kura e ko kan na ye program o ti ase me sa na me di me ngo me hwe ba bia e ko ne ba bia e ba yakoto aba obi na adi nkunim munim so adi nkunim ana mo se wo Canadian wanwani ntu nya meye ampam ko wenkata ma besi se afedi otimi ye no asema dan na ade ama onko se sika foforo nko boka bia biem edi sam ko boka ayesi atemamfo wo so munim nyansa dwene mo adwene mo de tuma di bakro nya afi na mbesa na se di sika bi na to mo as a visa attending and Mubu Yanadia, the same results never back. The police for Begad, Mongad, Muya, Wafa, on Yanadia, on Penny Baby in Janasum Dimra, or MPP near Wafa, or NDC on one befa, the Pacro, any and on Gippins on one befa. Okay. The was really Pama, what being Papa is an ever dear Chiaoka, what better notice on what better know. Mutu to move for some Mumpel Juma Panye, Pebra Pamo, a bill do now preposition one, was a Debbie. Yeti kromet in penny sam da ben say MP for be preposition president ko akọ
and so some man yajuma pentino a fed ya more preno muhia some go for two for and sana maba muhia some go to your bibi kakra sana maba but oba to bunege ni nipa ne pe emano wo go so atobo prisika ne bra na msi vanya kwan no ye hunu so obetna so no waboaye ebedura wo hia obi so obeba ho bie mansane ato aba ma wo and you said ye to aba president fo nyina akọ because of madam boni ne plan am plan ye and say beta fratem puntujuma mam na nkom mu patam ntino wo mu nim so madwene ane afira wo mo ya fe na nko pe kasa daka eno na mkasa timamfo ya boda muntia ka be ba be na mo ama me abem bia meje sister na ma adwe kire me no na be kire me oh sir yeah iye kuro ni nya di twi se etu agi pi adwene wo ho omu nyina adwene akwa godimo ndi so bi beto ahye so kuro mo ntim firi wo na ne nya ye bone aha ne nya adwuma oka omse bibi ho ye ma ha ne nya adwuma nto ye ho tama wanya 4 years a wudi ne no na ye o campaign wu by say your mind ne pe wo be ye de ama wo mo okay it wu ye na wo kopra wo ye campaign po the news say akwa we na ntima be ma ya sumdi aba akwa na ntima mo ye duane do na mo mpatam wa da ho wo so bi akra kon do say we di obi nche ne ayenye sir obi nche akura nya me koto ama ne say we na makomanim so we di e na open ye mfi you do say so mutam o man ni siga no man fa anya ne say so mde ye wo che mani papa akum ye no pe bidi no mutimi to apade maye ye timi sa ame ne ye da na say yeso ye timi sama fo twe ne on say egugu yegumu but akwa ba ko ne ye mu dia okay new win dia this time so very okay well and it's a genuine winning there this time of winning there we're here to say we're here to know if it's going to happen like that and I say ain't happen like that yen faster my champions traveling so for obviously to kwa man on it without say on krata same problem be ba on ade for na kodan champions traveling so ye je wo visa ma ye be ma 5 years working permit ade na wo cry any etime agi ye je ni nyina ma and stand wo mo eno aka sikasem so call them on 0531 801 713 0531 801 713 or 0248 288686 0248 288686 now when a champions traveling to for entry train and come more maybe my lines are not some offer will pick you up baba where can we be at us now then I make catch on nyina say no number 2 na no I didn't say any yeah no any yeah okay okay lines no is so much activated so call me and of course stories here there so far no one so far adventure fabra na yenkoye ni ebo no hwe pa ye be sorry na dwumede to asungina no so no ye de atwa so e de ama offer it is alleged low. Well, why is saying this? I don't really get the meaning of your message though. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning. Uma. Nyame adum ye hu ye na nso e. Wada ma yinti wa no pay. Atablanti wasanto abeka watablanti kumponi yo mame da no pe de asdale de mamo na mi aboye ho ba ma de achinie beka kakra for so for YouTube empadi ho kakra oh de ofo e kana no kro sanyi de osofo no titi e Ghana ha ne ha osofo na ate heaven na ye ka ho asem no ya tra ho no mu se afi ni bi hunu yintimi hu en kolmi na kitati tini pantem atitini pantem kitini ni ba kakra mo a wo fi no mi nyame kristo na ka tempo aka to nyame dem bi okaso o si eja no bi eja no di na ti po ya be ni e ka te yi te ni ko ja ti nyame ni ane ni a me be yo ti mi yo ti ni pe ni ahun de ja o kini mi kini ho ka se bi apepe ka ni wo na de wu bu ni so no de o de no ko ti asefo ati na adu ni bi so aye da ba no so nyame adu mo no o se nkom ma o se na fine ebe mo ka se ni nyame o ti ni bi ko na de bu te ka se yo ti
na wo di aye me say e no so fu ya na nse you di you ya o so ama man ti o say di na adi political na ya di di man me ho me say ti o di ni o so we ga political no a ko to it is only the that area na be e fred down and political no da ko to all right o mo mo ni na o e ma ta asin no ko to aduma ko mo ye no o di ma pa di so wa ba to de no well this year I can say the ball less than bad any new down and tell us okay because see the way Ghana about to I have to make in court and look to the way Ghana na all right if you know how much you discuss na okay I have to be my pa we yeah that's say hello good morning me amada oh Suniana yes when we Ghana okay Regan Bacho enti no pay and Friday boko I free there am check okay Asante region e kama say I go mu kinin kata ye minimum an say yen toni ni ye tata tap kompani ni ni nya de tobia fa mo man o man na kwan ni na di say ja o pese man ko kwan pa we ba ho so nya kwa se de ko na ta no don ko ba so an say yen e ni e bi na tam dia mara yi dia da sele ya ni from Monkasa amaye ni ho sele ya ko podi ja okay no mudu yeah I say hi good morning morning now Diane papa we didn't baby afraid me free nana jan miniba okay nana jan Bacho enti o fa na obo bono hini about say odino kre nyame tia no ne ade okay atem ka kan pesa me ka tero fa ni se minimum no serious nko a na se no odino nko mo pe kapa na popon so no ani akudura utime de kata no mbo no ban no ko so ka no kre no because Ghana no kre kan ye ya fit ka no kre apofu na nka no kre down fa so mo ka mo nka itu apa nyami sel kotokan okay ti taweti en pa bo taweti ni ana jan wi ba me se me taweti me pa bo nyakopon bo ban an fa Diane nyami sel yes so yeah that's it nana jan hi good morning hello good morning Bacho jina me line so hello hi good morning hello good morning what's wrong with my lines anyway hi good morning oh what's happening oh my one day hello okay hi good morning hello okay I don't know meaning the entire call no I think I'm being tempted to because I don't know hello okay Bishop your name okay baby na ra nyanko bon shiro nipa bi otie anope no nye obi akase especially aboafo so ya se travel and to ne odifo na ye boa ra de nka omo na onye omo kase we kwa akope andre ye friend say mama friend ni bi apeke kwa mompeke da ko bomba metu ni team ni so mompe de me ka kire KUMAWOOD ra de nyanko bon shiro nipa bi awutie na onye obi akase ma ne ma nkotote emfa maye na ra de mpega na basami ensenku ni difo ade bia nkoso ne nko na nimfama ye tote obi otie bia wa frɛ wa ntima ma fache etore bia na mistake be bi ase nfa nche na ye nko ye nyame pa echina ye holiday dia me ye be dia ho me se nye holiday dia ye beba say holiday ana yes e holiday dan pa cho me nja ho me wa na mo fanto form no wo nshira woni pe eno ano na onye obi akase holiday ma me anita wo ta hwe echana kwa so nko so ni minu aba anita Radin Shrom no nyom kase Ebenezer da ko ya do so chief Radin Yankopon Shrom senior contractor ko bijo boni Mr. Yebo Radin Shrom Adum Bishop Reed Condos man
one ne ba kwamna awurade nhyira no ka se bra kwa ku twen wi obeflo bra kwa awurade nyankopon wo nhyira no nhyira menu akodo baafo nsi afotan so gala awurade nyankopon nhyira Dr. Gabriel Kojo Ryan Dr. Ryan no one ka part education fo nyina madam fo wo nyina French madam all right then 80 year kodia ye dia seda ebema yaboafo champions traveling tour for person utukwan ekwa manone ekwa chese ema obibia ye kama fadan wo mon krata se obibia visa ye jama ama bibia very very beautiful sanso di for na yabo anso ye bedana baby obibia for supporting us. God bless you bajo yapon o chayama is a holiday yakram. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wo mu. To me bon me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Sa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo je won say dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a e broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa akodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho na nso broni krama timi di tete me ye che no di se wo hwe yi a broni krama bi so wo mfaso che panyini bi a ponte ne Ghana na kuro we sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye